thlitu te chebai ule PC vanun moi kani a Serchhip Vangkhua longa thlangu Sawrkar laipui ruahmanna hnuaia Serchhip District-ah hmasawnna thawh hrang dinhmun thlirin Vawiin khan Serchhip-ah District Development Coordination and Monitoring Committee DISHA hutkhawm chu neih ani Karma salama video conference mga Serchhip DISHA hutkhawm neia engnge harsatna awmawanga meeting zo felthei ani lo hnua Vawiin khan Serchhip District Meeting Hall a DISHA hutkhawm hi nei le ani a he hutkhawm hi an chairman Lok Sabha MP Pusila Rosang chuan kai hruaiin India rama intlan pui nei ani awang le shipui leng awangin DISHA hutkhawm chu ahun taka nei thei ani lo hnuwa hutkhawm nei le thei ani ta chu lom ati thu asoi ani he hutkhawm a hian ko chairman Rajya Sabha MP Puke Vanal Vena po telin DISHA hutkhawm a alatel ngai lo awangin atan chuan thilthar ani thu asoya politician te chu intlan pui nei awanga an dinhmun inthak thin ani awangin Sawrkar nei tu tak zok chu Sawrkar na thokte ani thu soin he hunatel Sawrkar department how to te chu an thawh na a thei tok chwa turin a fui bokani Vawiin hutkhawm a hian district borsap le member secretary Kumar Bisek chuan meeting soi honna aneya he hutkhawm a hian Serchhip district chunga MLA atangin tui kumbial tu MLA engineer lalrino mo aron tel bokani DISHA hutkhawm hi quarterly ane thin ni ma se chanhrang awang hian tun hnaia nei mu mal thei ani lawa he wang hian meeting nu hnung ber nu lama an hmalakna hrang te he huna hian uluk taka thlir ho ani Mizoram Sawrkar chuan Mizoram-a Oil Palm chu tuaithar atum meka oil palm chingtu tuna an tharchhuah an hralhna bakah kg khat zelah support price thianghlim le paisa somnga zelah pedon he thu hi Vawiin khan Serchhip District Agriculture Officer le Serchhip District Oil Palm Journal Committee member secretary ni bok pusilal ni thanga chuan Serchhip Press Club a thuthar thedar tu te komin asoya Serchhip DO chuan Vawiin khan Agriculture Minister Pusila rin sang le Mizoram State Planning Board Vice Chairman hrang te chuan video conference mangin Mizoram-a Oil Palm na district scholarship ma mitlung leile Serchhip District-ah Oil Palm Growers Association hruai tu te le DO te hnena an puang te asoya Mizoram Oil Palm chingtu te chuan oil palm ra fresh rich bunch FFB chu kg khat chenga le paisa somnga zelah Godrej Agrovet Private Limited le Ruchi Soya Industries Limited te hnena an hral chu oil palm chingtu te hlok zoka an hral Mizoram Oil Palm chinin hma alo sawn zel theina tur le Prime Minister Narendra Modi an India marchaka war le zuala oil palm chin ani theina na hmalakna kal zel ti thlotin na nipa formin Mizoram Sawrkar chuan oil palm chingtu ten ara an hral na a kg khat zelah support price thianghlim le paisa somnga zel a pedon ti asoya hi India rama Commission for Agriculture Cost and Price CACP in oil palm matana minimum support price atan metric ton khata chengsing khat somthum panga a recommend zulzuya ruahmanna ani thule hemi bakah hian sum tam tak senga oil palm ra min chaleya Mizoram-a Ashiak Sorna Kholbuna hertu Godrej Agrovet Private Limited te ti phurtharnan kg khat an buai puina a cheng khat zelin a puidon bok ti asoya he ruahmanna hi kumthara tang mantur ani thu asoi bok Serchhip DO chuan oil palm chu Serchhip District-ah po khosom pahnia lo nei tu mi zathum somnga pali in hectare sari somni vela zawa an ching to ti soin tun thlengin kungnuai khat sanga zariat somni pali an chin to thu asoya oil palm china area hi ti zau thei ani to lo wangin a omsa te tuaithara na sazoka enkol tum ani thu asoya kumin hian oil palm quintal zariat somsari pakhat point pali vel le ani to thu po soin ama ero chu oil palm ching tu zinga tlem te chawin an na shala wangin hetianga Sawrkarin support price asiam sak chuan oil palm tharchhuah po apun nge be sei thu asoi bok he huna hian Serchhip District Oil Palm Journal Committee Chairman Pulal chuan oma siak eng po in kumsak ni pariat vela tangin Serchhip District-ah Oil Palm an chen thu soin Serchhip District-ah na company ruat 3F Oil Palm Agrotech Private Limited te chu anin hnu do awanga harsatna an to thu asoya ama ero chu Sawrkarin buk van neya an hral tura tum saka wangin tluang taka an hral zui thei thule kumina cheng nuai som pathum chuang man an hral to thu asoya oil palm te hi company lam hian kongpuya phurchhuah china an lak saka wangin kongpui thleng phurchhuak tura harsatna an to thin thu po soin Sawrkarin hetianga support price siam sakta ka wang hian oil palm an tharchhuah te po apun nge be sei thu asoya oil palm te hi kum khata voi thum te ara an seng thei thu po asoi bok
Mizoram State Pollution Control Board MSPCB hmalakna in Serchhip-ah boruak thianghlim le thianghlim lo enfiana khol bun tharanita a sample masaber po lakni to in naktu ka result hia thei be sei ani Mizoram Pollution Control Board MPCB hmalakna hian Serchhip-ah hian boruak thianghlim le thianghlim lo enfiana khol respirable da sampler hi engineer khambun tharni in a khol po ti ngalani a he khol mangyan Sawrkar tin voi pi zel Serchhip khopui boruak thianghlim dan enfia chin ani don ani respirable da sampler da na station hi Serchhip Bazaar building chhunga le Serchhip piani venga piani office bula te da ani a he khol hian nitrogen dioxide NO2 le sulfur dioxide SO2 bakah parameter 10 PM10 anti bok manga sample la in hengte hi laboratory a enfia le tur ani don ti thoktu te chuan an soya tuna hian laboratory hi Serchhip marvenga mimal in lo a kalpui phot ni in an ma ni pawal office building nei turin malak ngal mek ani thu an soibok Serchhip a boruak bol lo dan enfia na thoktu hian MPCB chuan thoktu mi patni field attendant veve vandal kongi din tharveng le lal thazwali veng sung an ron da a hengmi te hian Sawrkar tin chumni tal sample la in hei hi an enfia nuwa thunei tu sang zo ka an thil ho chwa chu an thlen le thin dona sample la khi chini ni in pakhat zo ka hian dar kar ruk dana sample la in pakhat zo ka hian dar kar li dana sample lak ani don bokani oh hey akhol hi respirable da center ne kan huang ran hei hi boruak thianghlim le thianghlim lo kan te ta chuanin he ta hianin hei heti hi ka pa oma mishing ina kan hip lu thelo chin hei bol lo noi lian ang chi khamo khata ang chi kha ta hianin alo tlalu ta ni hei han o kan sang ta khanen ta a chuan he ta hianin la phaem mishing ina kan hip lu thei chin ang chi khamo kan tar kan hip lu thei chin ang kha hemi filter paper a hianin a in hip lu ta chuanin hei kan no hei hi SO2 le NO2 ani ta a hei po hi boruak thianghlim le thianghlim lo kan te na tu thu khani SO2 chu sodium hydroxide ani me hei NO2 chu nitrogen oxide ani ta mo dioxide hei po hi chu kan boruak hi a thianghlim to kem a thianghlim to lo eng ti kan te na man ruang thau khani ta chu ti hanin ni khata SO2 le NO2 bi khi darkar ruk dana kan enzel ta chuanin heta PM10 kan ti filter paper le kap kha chu darkar som dana ni ta jindar ruk chhundar som chuanin chhudar ni le kaidar ruk le jandar som le jingkar dar ni khani ta mo 24 hours in I tha kan thok ta chuanin boina nga hianin ti hanin filter hianin kan kala naktu ka I analysis kan pianga atuk le result kan peta chu khuta I kan thon ta chuanin aizola kan thona aizola tang central lama min lo thon sak le ta Serchhip-ah field attendant te chuan aizol lama thakhat chung vel na an lo tho to thu soin November thachunga Serchhip-ah sample lak man ngei an do awangin engineer khan an call hi an tinung ti an soya an lo ton chiat ve to atanga thlirin Serchhip boruak chu la thianghlim viawa an chiat thu po soin Serchhip bakah hian sia ha longtlai le ma mi ta te po call hi bun thar ani thu an soibok November ni kwa sang ni som ni a COVID-19 no tolerance drive man chu tokin khan zawin Vawiin atang hian kai shwai na tharnen man le ani dona COVID-19 no tolerance drive man tak chung khan Serchhip District-ah Dan bo chia mi zaruk somthum pali man anni Mizoram-a COVID-19 shileng dar zel tur ven na ata na Sawrkar in COVID-19 no tolerance fortnight ahman hnuah November ni kwa sang ni som ni atang khan COVID-19 no tolerance drive man chun zomani a November ni somthum thlenga he drive nei chung hian Serchhip District-ah Dan bo chia mi zaruk somthum pali man anni a hengmi te poise choi Vangkhua chu cheng sing riat sang hi zakwa anni a Dan bo chia man zinga mi zali somruk pali te chu police te man ni in Serchhip town chunga executive duty 10 Dan bo chia man mya lo ni kwa omin town chunga man ero anwa yin mi somruk pasari anni thung Serchhip District-ah COVID-19 no tolerance fortnight man ani chung khan mi zakwa ni man an lo ni to boka an sum chol po cheng nuai khat sang kwa zaruk ani heti hiang khauzo ka shileng do
na dan ken ko ani October ni somni paruk sang ni somni achanga nimin khleng khan Serchhip District-ah Dan bo chia mi sang khazanga somthum paruk man ani to a heng mi te poisa choi tling khom chu cheng loi khat sing kwa sang ni zanga atling to boka Dan bo chia mi sang khazanga somthum paruk zinga mi zariat somni pathum te chu police teman ani a executive duty ten Serchhip town chhunga Dan bo chia mi zathum som pali man an nei to bokani Tui kumbial tu MLA le Assembly Deputy Speaker Engineer Lalrino chuan Vawiin kha na bial chung chiat Vangkhua a MLA fan manga field like tur chutlo in field like na thawh buljan ani Vawiin a chiat lang field like tur atlo na hian bial tu MLA le Deputy Speaker Engineer Lalrino chuan chiat lang khutlang hruai tu ten hun rei taka tangin field an nei thei nan ma an lo na to ti so in ramte ngai to in mi malin an ramte an pe a mi puite po in tha le zung sengin hun rei taka tang to in ma an lo lak to na ani awangin ti puitin nge chu tha ati thu asoya an bial chunga field puitling an nei lo awangin he field ti puitlin hi apoi mo le zwal ti po so in he field hian infiam na lama tui hal thalai tam tak mamo a pushu ka be sei thu asoi bok chiatlang field mun turatan hian khochunga mi thnem ngai ten ramte pe in kumsang ni chawa changa bulchan to ani a hunrei tak khoi chun som lova a omnuwa Vawiin khan JCB pakhat le tipar pakhatin na an thokran ngala tun MLA jam chung nge ya nei zo fel thei ani abe sei thu engineer Lalrino chuan asoi he field like na chan na huna hian khotlang hruai tu tui kum block MNF president le party hruai tu engemuzat an tel bokani Chief Secretary le Mizoram Science Center Chairman Pulal Nunmoy chuaw ngau chuan nimin khan berotlanga Mizoram Science Center chu atlo Mizoram Science Center hi Directorate of Science and Technology hnuaia Autonomous Institution ani a Chief Secretary hian Science Galleria exhibits hrang te 3D theater le digital planetarium te innovation hub te lo in an hmalakna a enpuya Mizoram Science Center in kongsang sanga ma son zel theina Sawrkar in thei to pachwa zel thu so in a thok tu ten no pang te ril ru ngai to an athil om te tharchhuah na konga an no pui thin chu lom omati thu asoya pur tak le thnem ngai taka thok zel turin thok tu te a fui bok Chief Secretary hian zan lama entlamna astronomical telescope mangin van lam athir pui ngal bokani Vawiin khan Mizoram State AIDS Control Society M6 bultumin dor puya multipurpose hall wal HD puala in khom nei ni in he hun hi Health and Family Welfare Minister Dr. Hralhna chuan ahman puyani wal HD puala in khom hian Health Minister chuan H do na konga hmalakna tuaithar painting the town red campaign ti chu hongin H do turin mi zongsong Contral atul tak zetani ati a he shi hi khovelin aveya amang an pui tak tak ti soin ado na konga po thei to pachu a in pum khat na le thawh na cha atul zia asia ta wangin kumin wal HD thupuyatan po global solidarity share responsibility and manghial ti asoibok Vawiin wal HD man na in khoma hian H Healthcare Foundation AHF malakna kaltlangin aizol khopuya taxi driver le two wheeler taxi driver den H do na konga an manchang kai tur man ruwa sem anibok Aizol Municipal Corporation AMC in thlanna nei turatana in buat sai na atan Vawiin khan electoral roll siam chat na tho turatan draft electoral roll tharchhuah ani State Election Commission thuthuak angin Aizol Municipal Corporation Electoral Roll Summary Revision 2020 hi nei tur ni in hemi atana draft electoral roll chu Vawiin khan tharchhuah ani a Aizol Municipal Corporation chhunga hian watsom pakwa omin draft electoral roll a hian vote nei meichia Meanwhile, khat sing khat sang sari za somkwa panga le mi pa nuai khat sang khat zaruk som sari panga anwa yin mi sing hi sa mi nuai ni sing khat sang riat zariat som sari an oma mi pa ai mei chia vote nei thei an tam na chu vote sing khat sanga zanga som ni ani draft electoral roll tharchhuah ani nu hian ming thun thar pai siam that ngai le in son du te tan dil na thelu na hun hon nga la ni bok Nimin khan Mizoram-a COVID-19 shikai mi somni patni mu chwale anni a Vawiin khan shikai zinga nun na chan mi pakhat a omle bokani Nimin khan ZMC laboratory a sample zathum som sari panga enfiani in COVID-19 shikai mi som pakhat mu chwale ni in district shanga chunat laboratory sample enfia za somriat pathuma changin shikai patni mu chwa ani bok rapid antigen test mga samples sang khat za som pakwa enfi atangin shikai mi pakwa mu chwa ani bok
nimina ZMC laboratory atanga shikai mu chwa te hi Aizawl district-ah sample lak ve kan ni a an zingami panga te chu state pon atanga ron ho ni in midang paruk te hi Aizawl chaltlang mi twal chhunga shikai chhong atanga kai ani thung district shang chuan laboratory shikai mu chwa te hi champhai district le saitwal district-ah shikai mu chwan hi in state pon atanga ron ho ve ve an ni a rapid antigen test manga shikai mu chwa te hi longtlai district-ah mi pali champhai district zo khothara mi pali le sipir le bongko na mi pakhat ve ve an ni a bongko na shikai pakhat mu hi meichia kumsom li pasari mi ni in missionary ani a thakhat liam ta a tripura tanga lo ho in khung shan na hun mangzo le sample en fi ani nuwa shikai shiat lo wanga chhuatir ani a ataksa a nan na shikai lan chhuana on lo wangin a sample en fi ani nuwa shi akai ti mu chhuani in shi akai na hi chui me kanibok heti lai hian Mizoram-a COVID-19 shikai en kollai lalbiak enga kumsom li pakhat Falkland veng Aizawl chu tukin khan State Referral Hospital ZMC-a aboral vele a thudon danin lalbiak enga hi Synod Hospital a damlo na neih awanga enkol ni in COVID-19 shi akai ti mu chwa ani nuwa State Referral Hospital a hian enkol zui ani a ama hi nat na dang nei sa nia thudon ni bokin ko in khan vuiliam nga la ni khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chwa the chu ni e